Kardom don juga setumapan ini la sa video kana tumpahan la non malom la sanction under Arunodoi 3.0 subsidy LPG cylinder sa putak sini la sa video mondapon no la sa video aja jitingan lang konta themana la so LPG subsidy ke long kan an ma la pe na pin na sitang cheng ponima Dapat kumamasi loh ma lah doan putar ni bila se video bonda pun lah kejutan ada ye kalau na tentang doan ta longpon lah hello lah Chief Minister Assam pen Dr. Manto Biswa Sharma doan all Assam lah kumamasi Arunodoi tangka long dia macam lo yang lah tumandang ke direct si beneficiary along na padi lo deh lah hello ye yang lah city ya deh masa city teng si ni di nang itu apa nak kampun po Apen lagi atol biari wajpai pada yade. Seladak dan yang country pangton. Seladak itu from Office of the Chief Minister Lok Sewa Bhavan Janata Bhavan Complex Dispur Guwahati 781006 yade lagi. Amatin mata kepapali. Datuk pendang ke officially launch dang ke Arunodoi 3.0 pula ke September pendo 2025 pining pendo lagi longpon bekwahala so noi bang ye Cik lupen ke 1250 kaya ting longpon po laki laso tangka ke Arunodoi tangka ke ladak ting itu nangke laki hem ahomu laki dua picu ke jun karena bills tapi isi hem asap su na hem muru asa khorsa bhansi khorsa beg ni polo dei laki 1250 polo laki government of Assam nangke laso scheme nangke alu smart bandang si kampakten pandang ke lain tangrak families kepacut lang ni lapen ni mature society kipamani pansi laso Arunodoi bangke pipondom ni lake atal dapat all Assam ke Arunodoi maladak to teng pelo 38 lakhs na lakh thongke ban ke ban ke state Assam state ang ke longpon ya no lapen achiko yonbang si 475 crore kusi ladak lang pon lo lake achiko yonbang si ipi nang lo laki Assam Sarkar pen lapen ladang ke ladak LPG cylinder ke palong ya pha ladang ke subsidy government pen na pitri ya form lo laki no landang fill up bom lo lasina kenda fill up din putel long ko subsidy dake ladak ke pangching ke muni 2026 pulo January 1 tarik pen lo kan kini pen lo laki askin pincong pon thuela government nangke de padut pon thuela Suhud bangke 250 bang si bank account ang thap polo na ke LPG gas cylinder kinna mahud hedi bakin nam ya phan bangke chiklo yon bang 250 ke nang thap dia ko ang ke papang pet pute suri sira pharu pholong po Arunodoi ke 1250 lo la pen 250 bangke la ke subsidy lo LPG gas cylinder ke nam ya phan asi chiklo yon bang gas cylinder ke nam ya hud bang si so tangka 250 bangke nang thap dun ber ko chikle yondang padun ber ko ko ke regular a program bang se bunai tamane pavir velo lake paturiari polo munung pe nasi Arunodoi ke dovek asar pima amen pentong gas bangke ke en kan dia tah sita ladak ahala dak bangke la son ta chok tan pinna ta me ba mani asupu to amen pen ta chok hala form fill up hala form long se do lo Nasi family members bang kwan doma lahe bangke ladak bang paklang dunia ni tok dun ni gas connection kedo minute kumabang si gas connection ke ema amen pen hala solong paklang dun en po pen hadak connection a number da paklang pon ni lake and the connection number in the info form connection a number paklang po hala serial gas booklet serial number daktok donang pola tala ration card bangke lada bangke xerox video nang pola gas cylinder book xerox sapen hala kutune ration card so family members lah ini krom dilote la ke long week po pola la ke tapen la gas cylinder ta chithogya nang po la ke nam dia atunang si ke long dak si la pusilo la sena tum hanang ta Arunodoi family beneficiary manlo pulote na tuna Arunodoi 3.0 bandang ke la 17 September pendang ke
nang itu bangke la ke 1500 bangke acik lo jan wang long po la ke kini bangke 1 tarik lo mati di September na sila so video na tung bonda pon lo la ke kan pinta long et lo len asichi lo dan phan maka la kan lo so form fill up bangke ami thang beneficiary pulote la ke ami thang hi po apena na men tok po la an ka ami thang signature ang se ko via eta apenya sa apena na sepu ma sepi pute hala iya na thu bangke applicant na thu bangke hala sepu sepi bangsi signature pinang po via signature bangke beneficiary la ke hem so sa pimar tem signature si pinang po bangke akan hala LPG gas connection bangke asumar bangsi pinang po kumasi video dama kalam akan phone number si tau minang po hala ration card number Aadhaar bang ta hala alu so video ta chok la bangke ba pin so ta chok la hala ni pin bangke sepinya video dan bangke lang pensi na pin family la Arunodai Assam Arunodai 3.0 so gas cylinder subsidy non Iwan jani kampen bangke longpon depo kusi la so video meli bonda pon apen la so kupune hala so Arunodai alu so la so ID nomor cepalongi pete hala bangke assam.gov.in along damang po ada bangke lapen hala district vice along ta biar po angka ada bang si beneficiary salong celang nong po lapen ada blok pete do ta hai ba LAC ko hidu po so din pen bang biar lu pete tu nang kada ke ani phone along masih itulah so website long dam lu pete tum ani beneficiary ID bangke celong lu pete kada form fill up along bangke TikTok dunong po nasi doan kar beng long asa pimartun bala gas connection kachi thorvia tumbang ke long pon po la ke mo kupuni ladak pumbang ke muning January 8 kan bang 50 bang ke long pon la pe no pe chisik mek pon bo made sila sa bang ke mungkin pandang ka isia khobor ke melo na sarkar kan bang ni kan bade 50 nang ke aktivo pensil long pon bom po silan pensila sa video nili ton ni pensila kelang ton kon bang kan ni choro lo la pen channel ka subscribe na pardon